isi yose irikanze. Umugore wa Lionel Messi yongeye gukurura amaso y'abantu mbere yuko twerekeza mu gikombe cy'isi 2026. Mu gihe isi yose iri gutekereza ku gikombe cy'isi cya 2026 kizatangira muri uku kwa gatandatu itariki ya 11, umugore wa rutahizamu w'ikirangirire wa Argentine Antonella Locuzo yongeye kuvugisha benshi ku mbuga nkoranyambaga nyuma yo gushira hanze amafoto mashya agaragaza ubwiza bwe, ikimero cye n'imiterere ye. Nguhaye ikaze kuri Hot World Entertainment nk'ibisanzwe. Locuzo yashize kuri Instagram amafoto atandukanye arimo imwe yambaye bikini ifite amabara asa n'uruhu rw'ingwe. Ibintu byahise bikurura ibitekerezo byinshi by'abafana ba Messi n'abakunzi b'umupira w'amaguru muri rusange. Mu yandi mafoto yashize hanze harimo ayari kumwe n'umuryango we ndetse n'ifoto yifotoreje imbere y'indorerwamo yambaye t-shirt iri isura y'umugabo we. Leo Messi ibi byagaragaje uburyo akomeje gushyigikira Messi mbere y'irushanwa rikomeye cyane ry'igikombe cy'isi. Byatumye abafana benshi bahise bashira ibitekerezo byabo kuri social media z'umugore, by'umwihariko kuri Instagram. Abafana bahise bagira icyo babivugaho kuri ayo mafoto. Bamwe bagize bati Messi afite umugore mwiza cyane, bamwe bati ni umwamikazi, abandi bati ni umuryango mwiza, abandi bakomeza bagira bati nakunze cyane iyo t-shirt ya Lionel Messi. Si ibyo gusa, Messi na Argentine nabo biteguye gutwara igikombe cy'isi ku nshuro yabo ya kabiri, ndetse bikurikiranya bakiyunga kuri Brazil n'Ubutaliyani babikoze. Equipe y'igihugu ya Argentine nk'uko bayita Albiceleste ifite ibikombe by'isi bitatu ndetse ni nayo ifite igikombe cy'isi giheruka. Iri mu itsinda rimwe na Algeria, Australia na Jordani. Umukino wayo wa mbere uzaba ku itariki ya 17 Kamena i Kansas City, aho izahura na Algeria. Nubwo Argentine ifite amahirwe yo kongera kwegukana igikombe cy'isi, abasesenguzi b'imikino bavuga ko ama equipe nka Spain, French na England, Portugal na Brazil ari yahabwa amahirwe menshi kurusha Argentine muri uyu mwaka. Nakubaza ni ese Messi ashobora kongera gukora amateka akegukana igikombe cy'isi cya kabiri yikurikiranya? Tanga igitekerezo cyawe muri comment kandi ntuzibagirwe gukanda subscribe kugira ngo ujye ubona amakuru mashya y'imikino n'ibyamamare mbere y'abandi. Depa 250 nk'ibisanzwe niko nitwa. Ciao ciao.